byange bikonde urugamba rwo ruzakomeza ku butaka bwa Kongo ahubwo ivumbi ritumuke. Abo mubona n'abasirikare b'abacanshuro baturutse muri Israel bamaze iminsi mu biraka by'agatangaza bikoshwa kayabo ku butegetsi bwa Kinshasa bakarishya abasirikare bivuga ko bakuye mu mitwe itandukanye y'ingabo. Abangango bafite gahunda ikomeye cyane yo gucengera ndetse no kwinjirira ibirindiro bya 23. Gahunda nimwe niyo kugaruza Goma. Uyu mujyi ukenewe cyane bikomeye ngo kuko ariwe ntandaro ikomeye cyane y'itsindwa ry'ingabo zose ubutegetsi bwohereza imbere ku rugamba kugira ngo zijye kurwanya abarwanyi ba 23. Ariko noneho kugeza ubu Kinshasa amaze gufata imyanzuro ikomeye bivuga ko itazongera gutsindwa na gake mu rugamba Karundura maze igihe kinini bategura iyi operation Karabutaka ngigomba gushigesha bikomeye cyane ubuyobozi bwa 23. Ubutegetsi bumaze igihe kinini butegura ngo kandi igomba gushirwa mu bikorwa bwangu maze ubundi bintu ngo bigasubira urudubi mu buryo bukomeye. Ariko none tuyikugezaho uratungurwa cyane kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje nabwo kugengeza intambara ku rwego rwo hejuru bishobora gutuma noneho urugamba ruhindura isura ivumbi rigatumuka. Ibi turaje tubivuge kuko no operation y'agatangaza ikomeje guca ibintu ku rwego rwo hejuru. Ariko nanone kandi ku rundi ruhande mwitegure ko Uvira igiye kuba tombe byarangiye kuko 23 iragerereje abasirikare ba FARDC kuko ku rwego rukomeye nyuma yo gufata uduce turimo tw'ingenzi cyane duhereye aho bitarubarika ndetse naho bitaruhuha ndetse naho bitamarimba. Biravuga neza ko ubu position z'urugamba za mbere zamaze no kwinjira muri Uvira ku mugaragaro. Intasi nyinshi ndetse n'abasirikare batagira ingano ba FARDC batangiye gucakirwa abandi bakabirirwa irengero mu birindiro birenga 6. Biranavuga neza ko ikiugazi cy'agatangaza cyuko nta operation nini kijya mbere cyongeye kuba ni nyuma y'iko nanone kandi binatangajwe neza ko abasirikare bamaze guhunga Uvira aho bigeze noneho byamaze kuba kaduruvangatanyo gakomeye cyane mu bitero biri sibiritane kandi byihutirwa cyane ngo bigomba kwereka FARDC ko nta mwanya n'umwe izongera kugira muri Uvira byange bikonde. 23 ikoze ibi nyuma y'uko ubutegetsi bw'abarundi bari bwaramaze no gushira imbaraga z'agatangaza muri bikorwa bya gisirikare bavuga ko ntaho 23 izongera gufatira inyuma ya Uvira nyuma y'iko noneho bageze mu bice byitwa Sange ndetse na Runingo. 23 byiri gukora byabagahomanwa mu buryo bukomeye. Haribazwa hati ese iyo Uvira nongera gusubira mu moko y'abarwanyi biribuze kurangira bite? Ubutegetsi biri mu bwo bukomeye ntago byoroshye by'urugamba. Turaje turisesengura kantu ku kandi tunakubwira amakuru yiterwa cyane akakanya twongeye kugutohoreza nta byo kongera guca ku ruhande dufite kuko twamaze kubona amakuru y'ingenzi cyane kandi akomeye. Ariko hagataho ibikorwa binini kandi binini bya gisirikare biherereye mu bice birimo kugeza ubu kwa Murima neza muri operation Karabutaka ku butegetsi bw'abarundi bukomeje kubarizwamo ndetse n'abasirikare ba FARDC n'aba FDLR. Igitero cya nyuma bivuga ko gikomeye cyo kurimbura ndetse no gusenya Burundi birindiro 23 n'abarwanyi batwirwaneho byongeye gupfubya. Ibi ni bitero byateguriwe drone kuri 30. Ni drone zari zizwi neza ko zigomba kurimbura ibirindiro byose biri mu gace ka Mikenke Poezero Gipupa ndetse na Rwitsa nkuko ariko zahanuwe mpaka nta nimwe isubiyeyo ikirinzima. Ikoranabuhanga rishya nyuma yo gufata ibice byatunguye bikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubw'abarundi bavuze neza ko ngo karagace bazakarindisha uburyo bwose bushoboka nyuma y'iko babonye ibikoresho byinshi. Ikirere cyo muri Minembwe byagaragaye neza ko gifunze ibintu bitari byarigeze biba habe na rimwe mu minsi ya mbere yashize. Ese haribazwa hati kuba Monesiko ndetse n'abarwanyi ba GVM bagiye kugenzura gahenge baragezeyo. Ubu nibwo buryo bushya bari gukoresha kugira ngo hatagira abandi ngo bongera gupfira muri bya bice bakoreshejwemo ibice bya drone. Bivuga neza ko ubutegetsi bwari bwamaze gutegura ibi nabyo byongeye kuba ikindi kibazo gikomeye kuri Kinshasa ku buryo benshi batazi neza ngo biri burangire gute. Ariko intambara za politike nazo zirakomeje. Gisekedi umukino mushya asigaje kugira ngo byiburi si yongere kumva neza ko ngo Rwanda rumugerereje ku rwego rukomeye havugwa ibikorwa bya gisirikare Karabutaka byuko ngo bateye igihugu cye. Ibu noneho byabigeze he? Ese Amerika yamaze guca amazi ikibazo cye muri iyi minsi ngazifashisha ihe turufu ni mu gibazo bikomeye cyane ndetse n'umwaka ukabushize nta kintu na kimwe kigeze zigikorwa mu masezerano yashigikiwe ndetse akarasinyirwa Washington DC kuba FDL itaratsenwa ndetse ubutegetsi buyemera kandi ikaba itaragira ikigeraho mu bikorwa byose byo kugira ngo byibura haveho n'umuntu umwe. Ibi nabyo biracyari ikibazo gikomeye Amerika yanze kwirengagiza. Reka twinjirane nanone muri izi page zikomeye kandi zitandukanye ku mutekano, politike na diplomasi. Tugiye kwibanda mu nkuru zikomeye ziri kumvikana ku butaka bwa Kongo. Ikaze mwese inshuti zacu zakadasohoka aho muherereye hose. Ni buri mashaka burwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro. Reba muzi gato cyane handitse like ndetse na subscribe maze ukoreho dukomeze tubane 5 kuri 5 muri update ndetse n'amakuru turwa dukomeje kugarukaho 5 ku kandi.
na nubu intambara irimo iraca ibintu mu buryo bukomeye, ariko none habigeze naho umwana aranyina ntiyumve, kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye gushotora bikomeye cyane abarwanyi ba M23 muri make no gukoza agati mu ntozi, kandi bibizwe neza ko bitabibyara intambara ikomeye cyane yitwa gutwika ukarimbura, kuko nta kindi kiba gisigaye. Mu bigo bya gisirikare biherereye mu bice birimo za Gisangani ndetse no mu bice bya Ituri, hamaze iminsi hari amakipe menshi y'abacancuro baturutse muri Israeli ngo bamenyereye cyane iby'imyitozo karabutaka zo kwinjira umwanzi, haba mu koranabuhanga ndetse no kukaba ibitero byiswe ibitero shuma, gukora ibikorwa bivugwa neza ko ari byo kumenasa ndetse n'ibitero byiswe ibya kinyeshamba, ariko bigakorwa na leta hagamijwe kugira ngo umwanzi ahungabanwe ku rwego rwo hejuru, ndetse hatagira amahoro aboneka yari yo yose yumva ko umwanzi ngo yaba yarashitse hamwe maze ubundi gatuza gatimasa. Ibyo bitero bitegurwa hashingiye ku kugira ngo batangire bamenase abaturage batizera neza ko bafite umutekano, ndetse batumva neza ko ubuyobozi buhari nk'ari cyo bwabagezaho. Ibi iyo bikozwe abaturage batangira kuburira icyizere abasirikare babayoboye, nk'uko byagenze iyo FARDC yagabwagaho ibitero bikomeye cyane abaturage bagahura bahungabanwa, byagaragaraga neza ko nta bushobozi na buke bafite bwo kurinda abaturage. Ibyo rero nibyo ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka gukora nyuma y'uko bupanze icyo bita misiyo karabutaka zikomeye zirimo izo noneho no kwinjira Goma nk'igice cya mbere gikuru, hakaba umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru mu bice byamaze gufatwa, ndetse n'igicumbi cya diplomasi n'ubuyobozi bw'abarwanyi, nyuma y'uko bigaragaye neza ko ngo bamaze gutuza bagatimaza. Ibi ngo bikaba ikibazo gikomeye cyane ku butegetsi, ngo bwamaze kuburirwa icyizere burundu, ndetse ko n'abaturage ngo babwibagirwa bacunze nabi. Ibi rero bibaye ikindi kibazo cy'ingenzi kandi kigomba kwibazwaho, nyuma y'uko ubutegetsi bwari bwaramaze kuvuga neza ko ari ibiganiro burimo by'amahoro ndetse n'agahenge kagomba gushyigikirwa. Kugaba ibitero hano muri Goma rwagati byahita bifatwa neza nko gutangiza intambara mu buryo bweruye, ibishobora gutuma utundi duce tw'ingenzi kandi dukomeye dutangira gufatwa, nubwo binagaragara neza ko ari byo bimazwemo iminsi n'abarwanyi ba M23, ariko kugaragara ko abacancuro bavugwa ko bagomba kuba bagiye gufata Goma n'ibindi byinshi nko kwigamba kugeze kuri urwo rwego, nicyo kintu cya mbere cyatangaje benshi. Binavugwa neza ko ari nacyo kibazo kigiye kugerwaho ku rwego rwo hejuru cyatuma ibintu bisubira urudobi. Abasirikare b'abacancuro bagaragaye bagera mu bihumbi, abangabo ngo bashobora gukora agatangaza mu buryo bukomeye, ibintu bigasubira ku yindi ntera. M23 ikaba igiye kongera ngo kubabayika nk'uko byamaze kugaragara. Ibi turakomeza tubikurikirana akantu ku kandi tuguha amakuru y'ingenzi, ariko nanone kandi ku rundi ruhande ibya Uvira byo byabaye intambara ya nyayo yeruye kandi ikomeye cyane. Intare za Sarambwe zongeye kugota Ruvungi, abasirikare bivuga ko barenga byiburi ibihumbi 4 b'abarundi na FARDC bahunze bagarutse muri Uvira muri murongo rwagati. Mu birindiro bya mbere bivuga neza ko ari inkuta mbi irinze Uvira, kuko imisozi yose irimo za mitamba yamaze gucakirwa. Abasirikare ba M23 baryamiye amajanja mu koranabuhanga ry'ubwoko bwose, ubutasi bw'akataraboneka kuva bitaruhuha Marimba ndetse naho bita Rubarati. Ibi ni birindiro bifitwe kandi byamaze gushingwa biri no gukazwa n'abo barwanyi mu rwego rwo kwirinda ko byagabwe ibitero bikomeye cyane n'abazarendo, kandi birimo abakomando ba M23 mu nkuta za Uvira rwagati. Gutera icyugazi Uvira bikanagaragara neza ko yamaze kugotwa ku rwego rwo hejuru, kandi biri noneho ku mpamvu ikomeye cyane yuko nta byo kongera kwikinisha bihari. Biri mu byakanze cyane abarundi, bari kwibwira neza ko noneho n'ubundi kwinyagambura kwabo kutagishobotse, ko ubundi bari bazi neza ko hari imihanda y'ingenzi cyane n'ubundi bazahera mu rugamba irimo route nka nimero 5, maze ubundi bakazagora gatangaza mu buryo bukomeye. Ariko noneho Sangi ndetse na Ruvungi kuba byongeye kwinjirirwa, iki ni ikibazo gikomeye cyane kireba noneho abasirikare ngo bagiye gutangira gutabaza mu matangazo akomeye cyane agaragaza neza ko Uvira yaraniwe kandi ko igomba gufatwa. Habaye panike z'agatangaza mu buryo bukomeye. Twarababwiye kenshi ko ingabo zahunze harimo n'abakomeye bategura urugamba, ndetse binavugwa neza ko n'abasirikare b'abarundi bahise bagabanwa bwangu ngo hatazagira bacakirirwa imbere ku rugamba, dore ko bavuga ko bafitanye inziga ikomeye cyane na M23 yanga Burundi ngo kubi, kandi ko ngizi neza ko ari yashoje ubwicanyi inatuma na FARDC itava kwizima ngerekera urugamba muri iyi minsi. Ibyo bikorwa byose bya gisirikare rero biri gukanga bikomeye cyane Kinshasa. Ivukabona neza ko isaha igeze kugira ngo bamenye neza ko ibikorwa bya gisirikare byananiranye, kaho bigeze ahubwo bashobora kuzakubitwa inshuro ibintu bigasubirira udubi. Kano kanya ntibazi neza ngo ayo bashobora gucira nayo bamira mu gihe ibikorwa bya gisirikare byakomeza bikagira ku yindi ntera, aho byanatera icyugazi gikomeye cyane. Abasirikare bari bazi neza ko ngo bazasubira mu bice by'iminembwe, nabwo nubwo tugiye kuvuga FARDC
FARDC yatitiye bikomeye kuko itazi neza aho ishobora guhera kugira ngo isenye izi position nshya zongeye gushingwa. Abazarendo nabo nta nubwo bafite imbaraga zari zo zose zishobora gutangiza ibyo bitero biri simiritane cyangwa se ngo bihe kongera gushotora abasirikare b'intare. Kuryamira amajanja kuri uru rwego bivuze iki? Bivuze ko Uvira tayari yamaze kugira mu kangaratete ndetse no kongera kuzengurukwa muri mazike no kugotwa abasirikare gushaka indi mpamvu ikomeye cyane yo kurasa maze ubundi ibintu bigasubirira udubi byabyara urugamba rushya rutari rwitezwe ku buryo ubundi hatangiye guhungishwa intwaro ngo zitazafatirwa imbere ku rugamba kuko ari umugambi ngo umaze iminsi wibatabirwa kandi unakomeye cyane M23 ikora. Ariko ku rundi ruhande amakuru yaracyari menshi ku bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare, operasiyo zikomeye cyane zumvikana mu bice by'iminembwe nyuma y'uko amadrone arenga 36 ari yoherejwe ngo yongere ajye kurimbura bikomeye cyane birindiro biherereye mu bice bya Poezero ndetse na Mikenke, ariko zigahanurwa mu kirere mu buryo butunguranye cyane mu koranabuhanga rishya ry'agatangaza ryongeye kwa upgrading n'abasirikare ba MRDP twirwa na M23 mu buryo butunguranye cyane ryongeye gutungura Kinshasa. Benshi bavuze ko ngo ryaba ryaratanzwe n'abasirikare ba Monisiko cyangwa se AGVM icunga imipaka, ariko yo ngikaba yaramaze kugira muri biriya bice mu kugenzura gahenge ikaburizamo ibitero bikomeye cyane byari byamaze gutegurwa byari bigombaga kwibasira mu bice by'ibijombo kwa Murima. Ahantu hakaba ahantu h'ingenzi cyane bivugwa neza ko ariho hateze hakanatuma ibitero byose butegetsi bwari bwateguye bitajya mbere. Ikintu cyatunguye cyane Kinshasa ku rwego rukomeye, ibice by'iminembwe bimaze iminsi biribwa runono n'abasirikare ba FARDC ariko babuze aho bapfumurira. Ni ibitero bisha byari byamaze gutegurwa, ababigerageje bose nta numwe wigeze arenga umutaro. Colonel Rugabo yatanze icyo bita impagarara mu buryo bukomeye n'ubwo bukambaye cyane ku basirikare kuko barabambuye biriya bice kubisubiramo aricyo kibi cyane, ndetse ko urupfu bazaba bongeye kwikururira ku rwego rudasanzwe. Uburundi ndetse na FARDC bari baranze kuva kwizima bagaragaza neza ko bakeneye gukora ibikorwa bya gisirikare ngo bishingiye ku kuba bashaka kumenesa abarwanyi ba M23, ariko kubishobora nicyo kintu cya mbere kitazigera gikunda kuko aho urugamba rugeze bigaragara neza ko rwabaye imberenge ku rwego rukomeye kandi kuzigera ngo barugeraho maze ubundi ngo bakagera ku ntego z'ibikorwa byabo bya gisirikare bigaragara neza ko ari ikintu kidashoboka hashingiye ku bikorwa ndetse na operasiyo zikomeye zamaze gutangizwa ndetse naho zigeze zamaze kuba imberenge ku rwego rwo hejuru. Amakuru dufite atari ivumbi kandi yihutirwa agaragaza neza ko operasiyo zose n'ibikorwa bya gisirikare byagiye bigenda ku murongo, ariko aho bigeze noneho ari aho kuvuga ngo nibabanze bakubite umwanzi ubundi bamugeze kure, bikaba bikorwa bya gisirikare byongeye gutuma noneho FARDC ibura yicira nayimira. Si ibyo gusa, aho bigeze FARDC ndetse n'abarwanyi b'abarundi barashinjagira bashira kuko urugamba barimo ku butaka bwa Kongo rwababanye imberenge ndetse rubakomenana ku rwego rwo hejuru. Nubwo bari bafite amabatayo menshi ariko ubu bari kumva neza ko M23 ari abasirikare badakwiye gukinishwa kuko intsinzi y'agatangaza buri munsi barimo barayicura ibintu byakomeye. Ubu noneho M23 yibitseho hapfa kimwe cya kabiri cy'intwaro karabutaka zirimo kurinda ikibaya cyose cya Plaine de la Ruzizi giherereye neza mu bice byegereye Uvira, kuko bivugwa neza ko mu gace kitwa Masengo ariho hambere hari birindiro bikomeye ariko byasemwe mu masegonda make cyane kandi n'izi ntwaro zirigarurirwa. Abasirikare b'abarundi ndetse na FARDC bongeye guhunga ivumbi riratumuka dore ko na FDLR zose ziri zimaze iminsi zituruka mu Burundi arahazaje kwihitira, ariko zakubitanye n'icyo bituruva gusenya kuko abarwanyi b'intare bari bamaze kurya karungo mu buryo bukomeye kandi binje muri ibi bice noneho nta gukina guhari nyuma yo kwigarurira utundi duce tugera kuri dutatu ari two Rubarati, Ruhuha ndetse na Marimba. Aha hose akaba bamaze gucakirwa nyuma y'uko imirwano n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje, ariko uburyo ki byabayemo imberenge ibintu byari byakomeye ku rwego rwo hejuru. None rero reka tuze tubabwire neza ibyamakuru ndetse na operasiyo zikomeye zongeye gutuma abarundi bakwira imishwaro. Ubu tuvugana bakaba bamaze no gutawuvira bamwe, bikanavugwa neza ko n'abayobozi bakuru bose batakibarizwa mu gisirikare hano neza muri Uvira, ku buryo bari kwikanga neza ko M23 ifite imigambi minini yo gufata Uvira bucece, bityo FARDC ngikibwira ko ifite ariko nta nagace na kamwe ikigenzura. Guta balance ndetse no kubura stability nibyo M23 yakoze kugira ngo abarwanyi bongere noneho bate burundu urugamba mu buryo bukomeye. Ibisubwa mbere bikoze ahubwo ni inshuro ya kenshi zabisubiramo kuko kubasigira Uvira ntari impuhwe yari bafitiye, ariko kuyikoresha nabi byabaye ibindi. Ibi reka tuze tubikubwira muri amakuru y'ute
byihutirwa cyane. Hagati aho byamaze kumenyekana ko MONUSCO yamaze kwinjira mu kibazo gikomeye cy'imirwano karabutaka ndetse n'amadrone yongeye gusubira hejuru y'ibice by'umurenge nyuma y'iminsi abasirikari ba MLDP twirwanama 23 bakubita inshuro abarwanyi b'abarundi ndetse na FDLR zari zifatanyije nabo n'abazarendo kugira ngo bahungabanye umutekano ndetse bice abaturage mu buryo bukomeye abanyamurenge muri biriya bice. Ariko kano kanya hari ikintu gikomeye cyongeye kuba kuko abarwanyi bivuga ko aba MONUSCO gusubirayo ndetse bakanagenzura gahenge kugira ngo bamaking sure koko niba ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka kurimbura kara gace hari ikintu gikomeye kigomba kuba. Ubundi muri make ni iki gituma ubutegetsi bwa Kinshasa babushaka kugira ngo kara gace ka Minembwe katajya moko y'abarwanyi batwirwaneho ndetse gahungabanyirizwa umutekano kugenzurwa na leta n'ibindi byinshi bivugwa neza ko bikorera ubwicanyi byaje gute. Ibi turaza kubisesengura neza twifashishije inyandiko zikomeye cy'ikigo gisesengura ibijyanye n'intambara Institute of the World yongeye gushira hanze nyuma y'isesengura rikomeye ryongeye gukorwa ndetse no kurebwa uko iki kibazo cyifashe. Ibi turabivugaho muri Kivu ya ruguru, turagarukamo tubabwire neza inama rukokoma y'abazarendo ba General Otto Karame bongeye guhura kugira ngo bajye inama y'uburyo cy'ibikorwa bya gisirikare ndetse na operation zabo zongera gutangizwa zinjyana muntu zigamije gukuramo 23 ndetse n'abandi barwanyi mu birindiro binini bateraniye ipinga ariko intare za Sarambwe ziryamiye amajanja kugira ngo zongere zibasubize nyuma yo gufata uduce turenga 24 mu gihe gito cyane kitarenze icyumweru kimwe mu mirwano ikaze yubuye muri iki cyumweru hagamijwe kugira ngo herekanwe ibindi bikorwa bya gisirikare byo gutabara abaturage. 23 ntigomba na rimwe gushimisha abanzi bayo nkuko yabivuze, ahubwo ibikorwa bya gisirikare bigomba gukomeza bibageza ku nsinzi z'agatangaza. Turabivuga nanone kandi turajya mu gahugu kanyejeje aho General Neva yongeye gusebyo bikomeye na nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo yongeraga gusubiza uyu mugabo umaze igihe kinini basira u Rwanda mu buryo bukomeye mu bitangazamakuru birimo nka BBC, avuga uburyo kingo u Rwanda rwo rutera inkunga Red Tabara ndetse rukanatera inkunga abashaka gutuma igihugu cyabo kijya mu kangaratete ndetse ko u Rwanda rufite ibyo rwemeye kugira ngo rubane n'u Burundi. Ibyo byose nyakubahwa perezida w'u Rwanda bishizeho umucyo mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye ku munsi w'ejo tariki 24 turabigarukaho ariko tunakubwira n'andi makuru yongeye kumvika. Reka tukwakire rero kuri izi page zikomeye kandi zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze mwese nanone inshuti zacu z'akadasohoka aho muherereye hose. Nanone kano kanya tugiye kubagezaho amakuru yiturwa cyane akomeje kumvikana. Niba urimo ushaka abarirwa bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane handitse like ndetse na subscribe maze ukoreho dukomeze tubane 5 kuri 5 muri zi update ndetse n'amakuru yiturwa dukomeje kugaruka 5 ku kandi nkuko bisanzwe. Nta kabuza kugeza ubu igikuba cyacitse kuko 23 iri mu nzira zo kwegera noneho gufata Uvira, ariko hari igihe atari byo bigambiriwe kuko 23 iri mu biganiro, ahubwo ikigambiriwe ari ikintu gikomeye mwese mutari muzi kugenzura Uvira mu buryo buri strategy mu by'urugamba, ku buryo FARDC yibwira ko iri kwagenzura ariko nta kintu na kimwe ishobora kuhakorera, ahubwo 23 yagenzura mu banga kuko bizwi neza ko Amerika n'ubundi ibiryamiye amajanja buri gihe ishaka kugira ngo Uvira itagira amaboko namwe igeramo habe nka zone yo kugira ngo ibikorwa bya gisirikare bigabanyuke. Ariko ubutegetsi bwagiye burakoresha nabi birabice maze ubundi 23 ifata umwanzuro kongera gukomeza ibikorwa bya gisirikare, ari nabyo byatumye uduce dukomeye dutangira gucakirwa kuko muri iki cyumweru cyonyine gishize hari uduce 3 twari twafashwe ubuhengero n'utundi 3 harimo n'agace k'ingenzi kandi gakomeye ari nako FARDC yacungiragaho ikibwira ko igenzura Plaine de Ruzizi, akakaba agace ka Masengo muri Plaine. Ahaho niho tubanjirije operation zacu z'ingenzi aho ngiye kumvikana intwaro karabutaka 23 yongeye gutindura, aho binavugwa neza ko zakoshwaga kayabo kuko FARDC yumvishaga neza ko zizakoresha iri kugira ngo yirukane 23 mu bice kugeza uburimo na za Kamanyura, ariko abasirikare b'abarundi baronyeho barareye ko arika mu buryo bukomeye. Urwishanka ruracyayirimo no operation yatangiye kuva ku munsi w'ejo ubwo abasirikare b'intero maze iminsi barya runoni bibirindiro byabarizwagamo byibura abasirikare barenga 2,000 abakabasirikare b'inararibonye ngo kandi batojwe cyane mu buryo bukomeye ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abarundi n'abasirikare bikusanyije igihe kirekire bateguraga urugamba rurimo imferitere n'ibitero shuma byagombaga kwibasira abarwanyi b'intare. Gusa mu buryo butunguranye cyane batazwe kuva ku munsi w'ejo n'abasirikare bambaye nkabo nkuko ariko tekanike y'urugamba muri iminsi imeze, baramaze igihe kinini bazi neza uko ibi birindiro kubyinjiramo ndetse no kubisohokamo biteye ndetse n'ikirimo cyose cyari cyaramaze kumenyekana. Muri make kuba abantu bose barwana basa nta ufite uruhu rutandukanye n'urwundi bigora cyane abarundi kuba
bamenya ko mama 23 yabagezeho, dore ko n'ubundi bo bagomba kugaba ibitero bya kinyeshamba nk'uko bisanzwe. Aba rero bategura ibitero binini byibanda mu kwinjirira umwanzi ndetse no kumwambura intwara atunze. Ibikaba ibitero biba bicecetse bikora n'ikoranabuhanga rihambaye cyane ririmo n'irigenzurwa ku rwego rudasanzwe, ari nabyo byongeye kuvuga neza ko byakozwe n'abasirikare b'intare byibura batarenga byibura 300. Aba bose bagiye bazenguruka gake gake bazi neza ko urugamba rukorwa, bakacunga abasirikare bajya kuri patru bavuye muri iki kigo cya gisirikare gire muri aka gace kitwa Masango. Bikanavugwa neza ko abasirikare b'abarundi hano bakundaga gukora patru kuko bari bazi neza ko hari ibikorwa byinshi bakeneye mu gukora ubutasi bwabo bwagombaga kwibasira mama 23 nk'uko ibitero byabo byari bitaganyijwe kuri kalendari. Intare za Sarambwe zibagoye igitumo zatangiye kurasagura abasirikari kuva ku munsi w'ejo, aho binavugwa neza ko abacitse ku icumu bahise bajabuka bwangu bakinjira mu Burundi. Abandi bikanavugwa neza ko barenze Uvira kibuno mpamaguru bagiye gutanga amakuru ku bayobozi babo, dore ko binavugwa neza ko n'abasirikari bakomeye bafatiweyo. Ariko bikanavugwa neza ko mama 23 icyo hatindi ari bikoresho bitagira ingano, amabogisi arenga ibihumbi yuzuyemo amagrenade, amabogisi arenga ibihumbi yuzuyemo za rokete ndetse n'intwaro zo kuzirashisha za MPK1, ndetse bikanavugwa neza ko banahakuye n'ibifaro birenga 2, aho bivuga ko mama 23 yakoze operasiyo igamije kugira ngo yongere ibone indi arsenal nshya yo kuzifashisha ibikorwa bya gisirikare bishya bishobora kuzayata ko muri iyi minsi. Ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze igihe kinini butegura urugamba rukomeye rwo kongera kugaruza ibice birimo Nyangezi bagakomereza za Gatogota, aho bivuga ko bashakaga kugarigera Bukavu bagafatanya n'abandi basirikare bazaturuka Katana mu bitero biri simiritano byari byaramaze gutegurwa ku karita nshya y'ibikorwa bya gisirikare byo kubukira mama 23 muri iki gihe cy'agahenge. Gusa nayo ntago ari umwana we kafuka imvugo rimwe kuko ibitero binini kandi bigari yari bikomeje igera no mu bice by'ingenzi cyane kuko Uvira yo yamaze kuba Tombe byange bikonde. Uduce noneho dutatu twongeye gutuma ibintu bisubirira udubi na gace kitwa Rubarati, Ruhuha ndetse nako bitamirimba, no duce tw'imisozi miremire yegereye neza hafi na Murongo. Bikanavugwa neza ko ari nazo misozi za strategy mu by'urugamba zari zuzuyemo abacancuro n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga biri surveillance mu kugenzura ikirere kugira ngo hatagira drone n'imwe ishobora kwinjira muri aka gace ka Uvira. Gusa mu buryo butunguranye cyane abarwanyi b'intare bahinjiye mu gihe gito cyane, ibyo bahakoze nagahomanwa mu buryo bukomeye. Dore noneho ku rugamba rwa rumeze utu duce bivugwa neza ko ari two FARDC yari yamaze ku deployingamo abacancuro n'abandi basirikare bakomeye ngo bazobereye iby'urugamba. Ndavuga aba commanders mu gisirikare harimo Burundi ndetse na FARDC yewe n'aba FDLR. Bavuga ko utu duce twari turinze Uvira ku rwego rwo hejuru nyuma y'uko tukari dutangiye kwinjirwa n'abakomando ba mama 23 mu bitero bisha bya kinyeshamba byatumye abasirikare barenga byiburi 3,000 bahita bahunga ikitaraganya bagera muri Uvira, ndetse banagezemo bavuga ko badafite umutekano uhagije. Guhunga kwabo kwatumye FARDC itekereza neza ko hahungiyemo n'abandi basirikare ba mama 23. Ibi bitari rindi hunga ahubwo ryiyongeyeho rituma abasirikare barenga byiburi 1,000 bahita basubira mu Burundi ikitaraganya kuko ngo batari bizeye umutekano wabo muri Uvira rwagati. Ejo twari babwiye ko urugamba rwatangiye gutegurirwa hano Gitega kuko batekerezaga ko ibujumbura hatakizewe, ndetse yewe ngo na hano Uvira ho bikaba ibindi kuko urugamba rusha rwari rumaze gutegurwa n'abarwanyi b'intare rwari rumaze kugera ku rundi rwego batabasha bo kurusubiza inyuma uko byagenda kose. Nk'ibi byose tumaze kubabwira byatumye operasiyo nk'izi zigenda neza za mama 23 zasize bayoraguye intwaro zitagira ingano, ari nabyo FARDC ivuga neza ko urugamba rwo gucakira Uvira rwamaze gutangira mu banga rikomeye, kahubwo strategy ndetse na military ya FARDC yamaze kwangirika burundu. Ko FARDC kugenzura Uvira bitagishobotse, kahubwo mama 23 bavuga ko yamaze kwigira Tombe bitaba bikibujijwe bitewe n'ibice by'ingenzi bamaze gucakira. Ubutegetsi nibwo ngo butaratabaza ngo bwemeze neza ko bwananiwe urugamba. Abasirikare benshi bamaze gucika intege ndetse benshi bikura imbere ku rugamba bavuga ko bamaze kunanirwa, ngo ko abaturage bamwe na bamwe kwaratangiye kubitewe nuko ngo bari kubona ko isaha ku isaha bari gukoma rutenderi, ngo ubundi none bakarasa bagera Uvira nk'uko byari bisanzwe. Ubutegetsi bumaze igihe kinini bwemeza neza ko butongera guhunga Uvira, ariko uko bigaragara no kuvuga gusa mu buryo muri strategy mu by'urugamba butari protikoma mama 23 yamaze kubasumbya imbaraga, ahubwo ko kikeneye kwinjira Uvira bwangu ari nacyo gikorwa cy'ingenzi cyane gikozwe. Ubu nta kindi mama 23 irambirijeho, ariko nanone kandi amakuru aracyakomeje. Mwabimenye ko muri bya bice by'imirembwe abakomando ba mama 23 ariho bamaze kwinjirira mu bikorwa bya gisirikare, ariko noneho hageze Monisiko ije kugenzura Gahenge. Dore ko urugamba rwo muri Karagace rero
bumeze. Ubusanzwe ubutegetsi bumaze igihe kinini bushaka ko kari agace karimbuka burundu, bahagaba ibitero bikomeye cyane bigamije kwibasira abaturage bitagamije kwibasira ibirindiro bya gisirikare, kuko imbona nkubone iyo bamaze gucakirana birangira abasirikare birutse bo ku ruhande rwa leta, nabyo byatumye batakaza ibice byose birimo iby'ingenzi nka Puzero ndetse no kwa Murima, bikanarangira bageze no muri teritwari ya Fizi yewe n'iya Uvira mu bice by'imijombo, abasirikare benshi bagahungira mu bice by'ikaremi ndetse no mu bice by'imakobora. Ibi byatumye urugamba rusubira irudubi ndetse ruhinduka imberenge mu buryo bukomeye, binatuma nanone kandi imigendekere y'urugamba rwose muri biriya bice ipfa, kugeza ubwo Burundi bwongeje abasirikare bikanarangira bwongeye kujya guhura na Gisekedi kugira ngo bwumve neza uko bazakomeza izo operasiyo muri kara gace kuko babafashaga, ariko nanone kandi intsinzi yabo yanze kugerwaho burundu, urugamba rubabana imberenge, ibintu birakomera ku rwego rwo hejuru, ari nabyo kugeza kuri aka kanya byabateye icyo bita umutima mubi wo kongeza kwica ndetse n'ibikorwa byinshi byishe ibyiswe ibyihoza bwonko. FARDC rero yafashe umwanzuro nk'uyu wo kongera gutuma ngo MONUSCO igera muri kara gace bameje gukuraho urujijo n'ubwicanyi bwinshi bwari maze iminsi bwumvikana ku ruhande rwabo, ariko n'ubundi ntacyo byatanze kuko abasirikare kugenzura aka gace n'ubundi bidakuraho ibikorwa bya gisirikare, ibitero shuma ndetse n'ibindi byinshi. Izo raporo zikomeye n'ibindi byose bizwi neza ko bitashobora gutangwa igihe cyose hitambitswe amakuru y'ukuri avuga ku banyamurenge bicirwa muri biriya bice nk'uko byakomeje kugaragara. Urugamba rw'imberenge n'ibikorwa bya gisirikare byumvikana umunsi ku wundi bihora biriruma kandi bikanatanga ikindi cyerekezo gisha kandi kibi gishobora gutuma noneho ibintu bigenda nabi cyane nk'uko byamaze kugaragara. Nanone kandi bikaba ari ikintu na kimwe kinini gigomba gutekerezwaho nk'uko byamaze kugaragara umunsi ku wundi kugeza kuri aka kanya. Benshi bibaza ku bikorwa byinshi bya gisirikare bihora byumvikana imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano, birekana neza ko M23 ndetse n'abarwanyi bahora bumva neza iby'ibikorwa bya gisirikare byumvikana imbere ku rugamba igihe kinini kandi Kigali, aho FARDC bivugwa neza ko nta kwitagira, ariko ibintu bikaba byaramaze kuba imberenge ku rwego rwo hejuru. N'aka kanya amakuru aracyari menshi imbere ku rugamba, ibintu ntabwo byoroshye, ndacyakomeza gukurikirana operasiyo akantu ku kandi kugira ngo mbagezeho uko amakuru ahagaze. Kuva ku munsi w'ejo nibwo Ndayishimiye yasebye ubwo humvikanaga amakuru akomeye yatanzwe na kwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame muri conference ikomeye yabereye i Kigali Convention Center, aho abanyamakuru babazaga ibibazo bikomeye bijyanye n'imitegekere ndetse n'ubanye n'amahanga ku butaka bw'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagarukaga ku bibazo bikomeye nk'ibi ngibi byinjira mu kibazo gikomeye cyane cy'ibibazo byose byumvikana muri aka karere. Uburundi bumaze igihe kinini bushinja u Rwanda ko bwateye igihugu cyabwo bukoresheje Tabara ko ndetse ngo nta kizageraho n'ibindi byinshi. U Rwanda ngo rwemereye ubutegetsi bwa Neva ko ngaribwo buzakuraho ikibazo gihari cyabashize ngo bahekuye abutegetsi bw'u Burundi 2015 bashaka gukora kudeta aribo ba General Niyombare ngo bajye gukubitwa ng'intahe mu gahanga, ubwo ndavuga mu butungane, ariko ngo u Rwanda rurabyemera. Ibyo rero u Rwanda rwabihakanye bivuga ko nta kintu bwemereye Burundi kugira ngo babane, kari cyo kintu cya mbere kibi uyu muntu avuga, kandi ko ngari ukurota ukongera ukarota maze ubundi ukongera ukarota ukavuga ko ibyo byose ari byo bintu bizwi nk'uko byamaze kugaragara kugeza ubu. Ariko nanone kandi ntihatanga umurongo ngenderwaho w'ibigomba gukurikizwa, ariko Burundi bwasebye mu buryo bukomeye cyane kuri iki kibazo.